салом алейкум бародарои блогерои тоҷик, бародарои блогерои тоҷикистон. ман шумо як чиз хоҳиш дорам. шумо ҳамин видеое ки ҳам бешармона духтарро ё ки ҳамин занакое ки мисол гап чап шудаги ҳамина чима запис мекунед партон бача айба уқахтуна блогер мегирен уқа гуфти ҳамин гапо ки ҳатти чапак мекунед я дигарта ҳақорат мекунед не учаид мемона не апао хоҳад я дигар мемона оқата ҳақорат мекунед охи я дигарта имина ман бародар теҷетрам мегум ки гӯш кунед як чиз дига ман дар ин видео ютубда тамошо мекунам мусалмоно намозхони тарзи намозхони мазоқ мекунанд мисол ҷойнамоз мепартанд дар як ҷо мисол шаҳрҳои хориҷа ё москва ҳам гардгӯшада як кас як ҷойнамоз мепартанд беқадрӣ мекунанд мисол ҳамин ки беқадрии ислом мисол беқадрии мусалмонгарии мо мисол фарқ надорад мисол ӯ чӣ миллатае ки дар кадом рӯи дунёе бошад ки мусалмон ане бародаро ана уқа агар чӣ бошен забондон бошен мисол дар тарафҳои хориҷа бошен як чие ки чӣ хел мегам блогерое ки ҳамин забонҳои хориҷиро медонед унаҳо да ответен ман ки шумо о мардакҳои тоҷикен о блогерои тоҷикен ахиро ответ метен о мисол ман шуморо приветствам метавонам мехезани як чиза абсурдат мекунед гуфти гапҳо ягон маъне надорад ва гуфти ҳамн бародаро ки қадр қимата паст мекунад ҳурмати иззати одаму одамгариро паст мекунад ҳамин давлати тоҷикистон ҳам хелиёша бараку боваркам чи ҳамин статьяи закон даста қонун ҳамиёша бара ҳамин ҷазоб дохил чем мисол як обрӯйро паст кардана як чи кана шумо як дастгирӣ кунед як кӯмак кунед як ёрдам кунед гуфти гапҳо як одам чӣ кунед ки хама бигем о шумо чи мехезани як чизоро шумо запис мекунед тобак ҳам худо тамошо мекунед изо мекашед як миллат дига мегарда як гап мезан бовар ки чок мешавад пора мешавад дар пеши ҳамин ки ранг сирх сфед мешавад мегӯед я никто гуфти ҳам гапо звать ё никак сам никто мехеза гапот мезан мегаи мина тоҷико шумо хеле карден мисол тоҷикотон бобровардан реклама пауза карден мега ютуб айдати шуморо мега изо мекаша айдати шуморо ютуб гирьяда омага конз мегиреза мерава дига намевия мегам қар мекунем тоҷикои шумо ва шумо ҳабача камта фикр кунед шумо чӣ кор мекунед чӣ сёнка кесен чӣ мепартоен бародаро айба тобакам худо хи накунед охи обрӯи тоҷикоро паст накунед охи тобакам худо айри на одамгария на кутиапо шарм шарафи тоҷикия накунед гапо ба худо қасам охи итисо чиз нестан охи вака гуфтиапо шумо не апа хоҳар дорем мо не апа хоҳар дорем ягон кас ягон одами рӯи дунё ҳеча гаранти намедиҳад ки мисол ҳамин воқеа ки шудаги мисол сари ҳамн авлоди ҳамн хештавори ҳам дана накунед хоб рӯи якдигар паст абача ӯ худш қадр қимат надошта бошад авлоди мисол қадр қимат дорад хештавори гуфти апо ягон одамои мансабдори ягон одамои ба қадр қимат охи накунед ин коро мисол туғри неста абача дар ҳамин россияем бовар ки худо мебинем ҳамин чизора бовар ки обрӯи мо паст мешавад мо тоҷико гуфти гапо обрӯи надорем камтар обрӯи ки ҷаноби оли моро дар рӯи тоҷикистон дар рӯи дунё тоҷикои моро гуфти гапо шинос карга ба қадр қимат карга мегирен ҳам миллати ҳам мардака яктин мекунед нол мекунед мепартоен шумо медонед чӣ кор кестане бародаро накунед ин коротон кор нест барои худо ин коро кор нест ин шарм шарафи тоҷикӣ аст шумо медонед обрӯи тоҷикоро паст мекунед на бача тобакам худо хеле дига ман намедонам шуморо чӣ бигӯм чӣ хеле блогерен шумо чӣ бача дига телефон биро мефта видео дорад дига качат мекунем чизи фуатон съёмка мепартоем бача комуз яхеша мебинем гуфти гапо ки ин чизо дига съёмка кеса ё гуфти гапо афсонаи бидагнабзака мегира чим чизоро запис мекунем мепартоем айба ҳар чиза фурнатен бовар ки тамошо кунем як одам кайф кунем як гапи ба маъне бизанем як сухан бизанем мисол природара запис кунем як тоҷикистон ягон ҷои конкрет нишон бидем ки мардум бирава мисол одих бирава одих кунад мисол о тоҷикистон мо хе ҷои дам гир бирем чилдухтарона съёмка кунем қариб мисол блогери тоҷик бирем мисол кӯи хушбомиҷона кӯи хоҷа сартеза тарафҳои бача қишлоқора мисол як ҷои ховалинга дам ғарара кулоба фархоро московскира
Советские, ну, джой конкретный джора, мисол, лельно бода, мисол, тарафо гарма, помира, ну, афе джой конкретно, блин, сиюмкак не, بریم پارتوی مردم بینن گفت اوی فایده تاجیکا و تاجیکستانی ما یا توریست میره این فایده تاجیک توریستان میره یا نان میخره ای مثلا یا نان فایدهش چقدر هم فایده رو میبینه مثلا یا بلد میخره توریستان میره فایده رو چقدر هم فایده هم پنسیونرها رو میرسه هم کارگرای مثلا حکومت میرسه همه نمود دا هم فایده هم توریست میرسه این خیلی چیزا رو شما سابس کن سیمکا کنین که مثلا ما ببینیم مثلا این مالادس نه بلوگرها رفتن خیلی کارو کردن مثلا تماشا میکنه یک دم میبینم میگن اصلا به تاجیکستان نمیگن چه چیزه اما چه راورا فاسون کیسان شنبه فاسون کیسان لیل نبود فاس قرغان فاسون کیسان همه جورا فاسون کام چی کیسان بلنم جورا زابس کنیم پارت میگم گفتم گفو یک دم ببینم پیش میرم گه تاجیکستانش ما فاسون خیلی مثلا جوی دامگیری داره مثلا میدونیم ما قواد روغن میگن که تاجیکستان رو تعریف میکنن نه که مثلا خیلی آدمای خیلی کسایی مثلا شهر شرف تاجیکستان پس کیسه اما چه نکنی خدای برای خدا توبه کنید که کارتون کور نیست هم برادری که گام میزنن میگن چیزا زابس نکنید چی در کاره که خب برو پس کردن نه که برادر شما خواهش میکنم اون گپ پس بلند شما بخشیشه نه که حقارت در شما پس مونشه فهمو اون گپ باشه بخشیش ای همه برادرایی که مثلا ویدیو ما رو تماشا میکنن کوم دستگیری کنه میکنن که اگه توکلش بخدا که ای برای خدا گفتم که حقارت درشون نکنید این گپی مرا فکر کنیم خوب اندیشه کنیم نیپرا باشه بسو برادرت نیپرافی هم بنویس اون که جاش نیپرافی هم اونجاش مثلا شما دا مثلا حتفیت میتونم فهمو بقید فهمو با خدا باشین همون خدا دا باشین خداوند همه ایمون را نگاه کنه همه ایمون را توفیق ایمون تا همه ایمون را سربلند در کجای باشین ما باشین تاجیکای ما زنده باشین بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم برادرای تاجیک، برادرای مسلمان، برادرای اهل اسلام و همه سلام. ما چیز همینجا گفتنیم که ما در یوتیوب یه چیز تماشا کردیم، برادر تاجیک میگه در عربستان کار کیسه، میگه تعریف کیسه بسیار عربستان این خیلی کار بور ساده است. یکی ما زن یوتیوب تماشا کردم یا زنک تاجیک غلام در عربستان کار کیسه جواد کیسه که خیلی یکی دولت مسلمانیه میگه ما رو فان کنه وادن خیلی کردن میگه وادن میگه کار که میگه وادن دادن که خیلی بدرین تماشا کنید اما رو میبینید یکی هم گفت زد بوا که ما بچه دولت مسلمانی باشه خیلی باشه صد شگری خدا که ما دولتی گفتی اپا خریستیانو داریم که شگرانه خدا میگن خیلی خش شگری خدا عذاب در لیبای جا هست در ملک خود تاجیکستان عذاب هست نه که اومستی گپ میزنیم برادر که میگه عربستان خیلی خوب پیش ماشین فاسون میره میگه ما شوفیور اگه خود شوفیوری و دیتیلی ماشین میکنی مثلا چی میکنی نه کدامون خیلی میکنی الا میکنی گفتی هم گپو میخزم میروان گفتی گپو جا میروان در چلو بیابان میمونن ساکس و شونن شب تمبولکی هم مسلمانای خو مناد بسیارش کم در کم که خیلی دلشون میسوختگی یا گفتی هم گپو که ارما تیزات کنه خود توجیک برسه و به قد مسلمان برسه یک شگرانه خود روسیه چه خیلی باشه نباشه برادرمو در روسیه هم کار میکنیم همینه که گفتی گپو خیلی که خودت که باور که عربستان گپ زدی که گفتی خیلی یک من نمیدونم راست دیگه ما تنقید نمیکنم چی نمیکنم یک خیلی روزانه که ما دیدم گپ زسته همه ببینیم تماشا میکنم نولش گریه کیسه و مردکش گپ زسته من نفهمیدم شما چه خیلی کوره و جاش چه خیلی لیکن نمیدونم خیلی گرمانی امریکا و جوش من نمیدونم نده برادر که گپ میزنه خیلی لیکن میگن قانونایی که در امریکا سخت‌تره میگن نسبت قانونای دیگه دولت‌ها میگن سخت‌تره لیکن خیلی برای ما تاجیکا شگرانه خدا شگرانه سردار گفتی اپو سرور ملت پرزیدنت جناب ولی یک تنجی از شگرانه خدا نمیم آزاد روسیه در خود دکمن میکنی پاتن میکنی سوم میسپوری چیکار میکنی نمیکنی خیلی حجت داری میگردی حجت نداری در مثلا گشتن نمیتونی خیلی اکی دنیا همیه برادرو دنیا همیه چیکار میکنی دیگه خیلی اکی زمین سخت میگن زمین سخته اسمون بلنده میگن خیلی نصیب قسمت تقدیر همیه خیلی گفتی ابو موجیری و چه غربی خیلی مثلا نوعی شکایت میکنه ها بچه در تاجیکستان خود مثل ملکی خطه مثل میره مثلا ایش پرابلمه در همه جا پرابلم هست به کمبودی دنیا نیسته دنیای به کمبودی نیسته
برای اینقدر برادرها خیلی تعریف نکنین و دمونه خیلی علاو نمونن خیلی اخیش میکن ایجابی و برادر دیگه در چی گازکی یوژنی کره یا چی تعریف میکنه بیانی خیلی ساده و تگاش کار میزنم یا که میگن نه که خیلی عذابه و خیلی کور بر مثل خینش مالا کور نیسته خنکای مثل خیست وضعیت بیزه باید کور بر خیلی خیلی جواب میکنه یک سر شگری خدو خیلی راستی میشه یک شگرانه خدو خیلی کوب کیسیم خیلی راستی اول خیلی نه خیلی باید پاسپورت باید خیلی شید مثل بعد همی آدمو مثل چشم که خیلی که میدونم امریکانیوز میگن قین شده مثل و دیگه دولت‌های هم چی میشه این استرانسورا میگرانت‌ها رفتن مثل رئیس دولت‌ها رفتن مثل همجا هم وجود از قین شده قینی به اخوام ده هم روی دنیا هست نه سر دولتی که به قینی و به چی زندگیش باشه این گپا همش افسانه با فکر ما پناه همت به خدا درمان الله باشه نه خدا حافظ در پناه خدا اگر اگه گپ پستی بلند باشه برادرو بخشش بشه میپسنده که التماس میکنم تا حقارت دشنام نکنین التماس میکنم که حقارت دشنام نکنین خدا بترسین که ما برادر ما همچون برادر فقط شما گپ زسته مثل او یک نشک با حقارت گپ چه بسیار شود نه برادر همه خدا بترسه خدا را مثل بدونیم بشناسین برادر باید حقارت دشنام نکنین یکی همون گپ خطا بتاشم اما پیشکی بخشیش کلام او میرسمه ما درمان خدا حافظ خدا نگاهمون باشه برف ببینیم بچه کن یکنن آخرون برف ایرو سیرکمی مرده برف یکنن چه خیزه سای هوا نعم كاميرا میروی برف ببین اکی برف یکنن خیش کرد برف یکنن برف بیسته اکی یک بودیسته اکی برف آخرونه ها؟ اکی برف آخرونه Еще раз. Короче, у вас не работает номер телефона. سلام دوستان امروز به شما یک کانال رو توصیه می‌کنم بهترین کانال حتما در آمده ابونه شوید بهترین ویدیوها دارد کانال بهترین است که در اپیسن می شود حتما در آمده پادپیسیت کنید و کلاکونچیک رو زیر کنید که از ویدیوی نو بخبر باشید رحمت برای دستگیری دوستان عزیز Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. بخاطر گومنیتر نیپاموش اومده دیدی مردم نگاه چقدر نگاه